ka bisa jongni ka ngilaseng du sedam arajar ka kendai te ngilas tang tang sangut ke members dari hidup kita ngila dan kembali sispa kendai sangut ke members ke bela yo kan rum membang ni kan nunggu hi apo sila blog kala de ka wei ka ba sibuan bang ikam dia aktivitas ka ba ni terkam te ka ban kong ka de ka CMC ka ba ADCC ka ba lai ka de ka nursery ka ba saw ka de ka reconnect pursing basan de ka food pursing unit ka ba riau ka de ka agricultural responsible kan de ka bang yo lembaga agricultural department lembaga sarkar jela pas pat bagi bang yo ro lembaga bang mah MCEB nila yo ka micro ATM ti kan ni la along gawe ka aktivitas ka ba ni pentri kam hasnong te pat ka printing and stationery ka ba ni yo kan ai tu syakri ya posnong ka area operation git control ya ka maulang ding siap pat ka maurian pat kan ni pat ka snong kumi ka nong do bang ai ka teng ya kan nong do business di lembaga jingdon juga IVCS kaya rap sibu nyingi ngila ban kan show pisah nak ta hakapon bangi don kam ni pang ni sitom ngila ban one ship kum ka emergency loan maka don ha bangi pang sitom de ka kham pen suk ingi ban ya bangi lech sagi bang de kalong kham ingi ni don gi bang tambah ka jengai nak ta sibu mentang ida lech sagi ni gi bang de chi syakwi gi bang de ka ship sitom ingi na mar bengi ha ban pelut ka bai kali nak ta ka sengir ngaban pelut nak ta teng kiling rugim julong ba di kalong kapen jenjar na lengba ka jingmi juga IVCS ni semua kalong ka jingker kung bakrau tam nam ta ka shnong borok kawai bat kamju ka dong ka jungi